harya ngo mwabuze ibibanza cyangwa se amazu ari kuri makeya. Uyu munsi tubazaniye inzu iri mu kibanza gifite ubuso burenga 550, iri ahantu heza, ikora ku muhanda, ndetse inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette biri hanze, salo nayo ni ngari, ifite n'amanex ku ruhande ushobora gukoresha ucuruza cyangwa se ugakorera utundi tuntu twawe dushobora kuba twakwinjiriza. Hano hantu uriko nako ari hagari, ushobora kuba wakatamo ibibanza 2 kandi bikaba byakunda, ukaba watura muri iyi nzu, ukaba wayivugurura, ndetse hano hasi ukaba wahaha n'undi muntu bikaba byagukundira. Kuri miliyoni 15 urazizana tuguhe iyi nzu n'ibi byose birimo. Uratwandikira kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse wanadusaba ku mbuga zose dukoresha. Amazina ni Gisenyi, komisioneri ba GC. Let's build a better tomorrow with GC. To them, quality forever. Call 273-0875. Your dream property starts with us.